Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kidikot jong ka National Commission for Women ka kong Delina Kongdup habay simbenta ka Viksit Bharat Sankalp Yatra halat kanso kalabatay halor ki kam baka commission ka train nga benta ka baha ka miyan jong ki kintay. Nakaliang ka kong Kongdup kalayatho baka commission ka don shibon banle nakabenta ki longkemi ki basa thombor ki shinrang baka commission ka don ru banyarap ki longkemi ki ba yakendo jing Hamighalia ru kadon ka Meghalaya State Commission for Women ka ba petlem ni kijing ki ba ki longkeme ki yakendo de kijing trailang bat katanat social welfare. Kaliat huru ba shibon ki scheme ba ka National Commission for Women ka jo ajing ram sha ki longkeme ni ki State Commission na ka por ka jing sha sho sha dat hala yeng la sem ngimla ban len nya kata bat ngiyo i bakat banang mi kisngi kidang bun namar bun ni ki longkpa ki ngom ha ki jingdi pun bu ai shushu ka kong Kongdup kala ong ba ka jela jongi ka jela ka basim jat na ka yaw bay ni naka kami henry ngi yo i ba ka jela jongi ru ki jia kum kita bat ki long kami ki dei ban wan shakman ban yada yaladi Telaku kamu ni ada nenta life coach nenta hang ni hapo di India jeni berkai kamram ka batung sanai jong ka National Commission for Women kalong ban pe ya kabhatamia jongki longkmi ikenthe banpe ya ki an ki kanun ki balong persya ya kahok jong ikenthe ngidan kahok ban batai siya ka sorkar kami lanay siya ki law commission bakane kane ngidan ki an kiba persya ya ki longkmi kiba penyampaian yang bilang kami nadi longkapa lane nanti senrang tekun kita dian milaban batai sa law commission lane sa kasorga kami ba ngidey ban pengelai keadaan bahkan long kaba yara ya kilong kami jami te kamra ni kaba konsang kalong banyada ya kahok long briu man briu jong ki wei pa i wei i kintay ilong kami hapo kami ka India. Telimba kanila National Commission for Women hangni hapos jela jong i nidan ya ka Meghalaya State Commission for Women hangte haslo nidan hangte te hapo jong kanila State Commission niya perintah berkat Department of Social Welfare titipun ki scheme diba nagalian jong ka National Commission for Women ka barang ijo ay jingerap siya kilongmi lani siya kita ki State Commission nakapo siya nanta gidan niya ki mahila police syukur ladan nila baklay no mga kamro kidai ki ladan nila ka kintay banwan kemya nga aro de banwan nakatulit kenthe om de da kulit sindang ini maksud ko ini tadi hok ijongir om de pada pinyale kamsmiu ma nga oi di ta om de pada pinles kamsmiu rei ta ka pintip ya hok jongpi kita gi hok ibadal kamba ngintip nang tani don di program pero banyana kumpi ni ki SHG Tinggi dan ya kak, ketika ujwala scheme dulu atau bayi silinder, dulu, katur ki ai yang ki longkmi, ki bahar pokok kan BPL, dia ki badan dengan kardesan, dia katur gini bensim, nama suku ba, idan kibriu ki bahar kecil smoke hair party. Maupun ni kita hagai dimang salang jong ingal badai nanti ngasuku maupun kita semua pair party kita semua pair bakwa untuk pair naka sorkar kren baca sorkar jelaru hiju om bepet balada hisimnya kan scheme ba ay modi unsap ha kum kayin suar PMWY scheme suar lada hisimnya itu kayin lada hisimnya itu kagas lada modi
registration mo. Ka registration na bataman registration yang citizen. Kasi duni man persa. Hagata gayeng baay mo di may nama balay kalong kumni. Hagapor mo ay ito gayeng omde ba ay free TV. Denya. Why free se? Lada why free temu ulah ni ban ai da kisan cipolak hatu pila ban ban pendek ka to gayeng. Hagai balay kim ai lo tapi kata ki ai dan silak arthau no menta ki ai tak kata balai nang ba phi di penlut phi da kata mai ke phi ba pindan kata di snotrai di kata gayin ba ha pindan kata di snotrai kata gayin phi la penlut bisa kata gayin pindan ka hok lada upha mo di yano lada ya uhi lada am ayin bahasa hayin jong phi wat ai nama balai Hilang mulut itu, uhaban siu lah dengan saru, dia, ni haban cacu, di